kandi ntwija kuro kubigenzere abo kuba amherwe izoba bamwemererere omucyara we na dereva we bamwemerera aha wenshonga yo kugira ngo akiha amushyija miliyoni 21 bambi umutemu w'enyama omunako wa Uganda nkaneri izoba umushaka sente akakareba ganchi mayisa na business ne basa kuba yagwire ukamimujuru za mu imagine kuyo miliyoni 21 hazo rinko murisa wenkoko nzezo rukoraho akasentako katurama kurago mbuyishwire no mbishane no mbegambo then tubase kureba esento kweryo mjenyo kwatura riri Emmanuel Kawesa Rwasa kati yakyusa mu kumanya nafuuka Rwasa Kuram asimbiddwa mu kooti oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula ebbanja lyansimbye obukadde 21 nga zino yazeewola ku musuubuzi era omutemi w'embizi ategeeza nga bamaze ebbanga ng'amunoonya. Rwasa asookedde mu kaduukulu ka kooti y'e Makindye abasibe babasookeza ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo agiddwamu n'abamu ku basibe banne n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi Elisha Alinaitwe amusomedde emisango 3 okuli okutwala ensimbi obukadde 21 mu lukojjokojjo n'okuwaayo cceeke za banka 2 ezaabuuka amakyo nga zino yazijja ku Basajja Robert omusuubuzi era omutemi w'embizi ng'emisango Rwasa agyegaanye. Wafuna sente emiliyoni 21 mu ngeri y'olukujjukujju okuva eri Basajja Robert agamba nti ogenda muguza emmotoka Toyota ng'eriko number plate eri mu mannya ga Rwasa. Have you understood the charge? How do you respond? Omuwaabi wa gavumenti Nyamuyiza Juliet ategeeza kooti ng'okunoonyeza ku musango guno bwe kwaweddera n'asaba olunaku olw'okutandika okuwulirako omusango guno. Omulamuzi Alinaitwe ategeeza Rwasa nga bw'alina olukusa okweyimirirwa bw'aba alina amweyimirira era bw'atyo n'aleeta abantu 2 abamweyimiridde okubadde mukyala we Florence Rwasa ne dereva we. Mukyala we abadde aganya okwebikula obwenyi omulamuzi n'amutegeeza nga bw'atalina kuswala nga yeeyimirira bba ye n'amutegeeza nga ekigenda okumuyisa obubi mu balonzi kubanga yeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Masaka City wabula oluvannyuma yeebikudde obwenyi omulamuzi okusobola okumulaba obulungi. Ekiralako kyekutegeeza nti okusaba okweyimirirwa bakutera abakooti n'abeyimirira leeta omulamuzi abatakulaba ebyo byozibira amaaso. Sorry, but I have issues with the serious people on the political field. It's not wrong. I don't know how to go about the constituents. Oludda oluwaabi lwakanyizza okusaba kw'okweyimirira kwa Rwasa nga lugamba nti omu ku bamweyimiririra mukyala we atasobola kumuwaliriza kujja mu kooti. Wano ne Basajja yamuwola ssente ezoogerwako abuulidde kooti ng'okukwata Rwasa bwe kitabadde kyangu olw'ensonga nti mukwano gw'abapoliisi ate n'abalala bamutya nga tebasobola kumukwata. Olunaku lwe namukwata nali sinnabawadde kusimbula kigere nga Rwasa yafulumye dda poliisi. Ayongeddeko nti ye musajja munaku akola omulimu omuzibu ennyo ogw'okutema embizi n'okugisuubula ng'ensimbi ezo Rwasa yazimwewolako ng'alina emmotoka gy'aleeta wabula nga mu kiseera kino yalemererwa okuzimusasula. Maaso eyo kinneewuunyisa nti yandibaita takola bukujukuju bw'otyo esente zange gye nzija bulabe bwennyini tusobola kutambula nze nkola mu bizi otambula kiro. Omulamuzi oluvannyuma lw'okuwuliza enjuyi zonna akkiriza okusaba kw'okweyimirira kwa Rwasa n'akkiriza n'amweyimiridde omuyeka mukyala we n'amulagira okusasula obukadde 3 nga nazo si za buliwo nga ye dereva kooti emugobye n'atuuka na bisaanyizo bya kooti. He will execute a non-cash bond of 40 million. His one surety, who is his wife, is bound in the sums of 30 million, not cash. Omulamuzi alagidde Rwasa okudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja. Oluvannyuma lwa kooti twogeddeko n'omukinjaaji Basajja yawula Rwasa ssente nga mwennyamivu olw'okuyimbulwa kakalo. Ne ku ssaawa ya leero bamuwadde beyiro era kimpisiza bubi nnyo okumukwata bo bennyini bamulemererwa nasooka mukwasa militale. Atulaze endagaano gye yakola ne Rwasa ne kkaadi y'emmotoka Rwasa gye yali amuwaddemu wabula ate oluvannyuma n'agimukimako nga takkiriza. Yampa n'emmotoka ne ngitwala mu nju yange abasirikale ne bajja ne baginona ng'ate agiwandiikidde n'endagaano.
ono era yenyamidde olwa mukwano gwe yamuleetera Lwasa tugamubba ensimbi zafuna mu kutema embizzi n'okugisobola era nga yamusanga ku mudaala gwe wakolera. Nze ntunda nyama ya mbizzi era ne Lwasa ssente nazimuwera mu bbuca ya mbizzi ne kamera weeziri buli muntu yamulaba nina abajuliza basuka 20 nga nkwata ssente nga nziwa Lwasa. Sefuma Joseph Innocent yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Nomanya charte ariho President Museveni yabe nagambira abaramuzi aha mukoro gw'abaramuzi muri Kampala uko yabagira mu mugende musi abantu oburinganiza kumukuba mutakorera abantu oburinganiza biza kubwekora ande nuko kiri hati niyendo rebo kumushija orukora mu business yebyempu ashobora inyama y'empunu hati mwenu yasigaza ki mission orangwa yine na kumpanga because akamasente abantu bakabaro na kamera na hati bishana byine aronzero mushija yambura okuza kumukwata cyangwe hata kozise military bwanyuma yo kumutayo naruga yatakarugireyo na hati yakujata na hati bamureko emotoka yamusingire yagarika yarabe nyuma biza bagitwara hati finally court ne shanketa cy'umuyamba kana te chikurengana za kushanga sente ziya ezabamurekorera eza bail ziri kwenda kucira esente ziba kumubanje kandi omushija ayinefuza kubaye kwata bakishashira cyakitakwa omushija ayine popularity ati ibintu byo bizubi tugiziraho kandi bambakoraga nabe byo kwerinda so now finally nekintu kibi munonga ondijo akagira ati nonkize sente ninkukize kinaga hati Lwasa ubu no buyayi ticerezane kandi orango ba akamusingire nemotoka yagakayohereza abanyamahiba abantu bo bazaye Manuel kana bajya ngo nakura hata na Akram naka kofira to akareba where is your problem konka echo kusigana cyo rukwija ukasharura cyo tucimanye. Okay, ahandi twaza kwakira Gideon Senyomo aine umwami mugume akorga ahishomero ryitu eritwire ntubaretera aha kandi eritwire na rukoraje konka twetebekaniza okuhumura kw'abana. We want to see bariyo betebekanise bata. Gideon twakwakira se Morning Charity, morning Vincent. Amazina Senyomo Gideon koko wagamba erizoba wagamba when was very calm chebe korireje Charity. Nomwe bakivi we story rota koko wagamba turi Arimba Junior School. Aho murembo ramba turi ne mwami Nathan Mugume. Ugwamazire akire umutwane byo gwegese erizoba abantu barebero bice abana bakahumura abeji bakahumura iro bavakisa already abariyo makagabazire babo nyina tonje kuganira bitabana n'abahumura ryari iwo muzire no manyo mwana izo rera humure mwami Nathan Mugume kandi takusibize kamwache mwami Nathan Mugume aturamuse atugambere abana bahumura ryari kandi umuzire aine mwogachi ombere mwami nonga TV West yenda kutwara umishoko basima ba Vision Group once again abukombe kihangeri and more especially on the kwatikine nebyo wegese mukozoro mu muhango munonga kugira okuwambuza tuza ku officially okuhumura kw'abana n'ibiro 5 December abamwe bahumwire nangu nabamwe bakahumura 2 weeks ago but that one is indiscipline. Aboko bahato noreba government nekora program itweta school calendar kugira ngo tuzakuhumure berebi haze tukujya nekoze resho hati abamwe no basharamu bahumura kare kandi bahumurika kare hatoronda na difference bura umutwe kubuza kamuhumwire kare kujya titwe tukahumurika kare kaje wabwe cyo no humurika kare utari mu program ya government program cyo cyumanyisa ngwiwe orchetware. Okay. So officially the official date is 5th December. Itwe nkaba ishomereri tuza kuhumura ebiro 2. Why? Bukuba tukoragana na Mbara High School. Kandi ntubantu tugeza kujya ngo aho tuyabazire umukamigano. Kandi Mbara High School twahumura nayo hata ntukozinga a lot of traffic jam.
it has been our culture, not the other culture of Kumre 2 weeks. 2 weeks back. Abuka nkatito tuliyo ntushomesa even. Abuka tokaja okushomesa nebya bana kwikabyonga. Unkarona ichitweta hidden curriculum ebitare legislated. Hatito nebyo tuliyo ntushomesa. Abana bitubona barwa. So hati abazire all the same twine nabana abari umvaka. Senior 4 bari umvaka, primary 7 bari umvaka, senior 6 abamwe bagira umvaka. So hati norengo muzire waza kugira umwuga muhango munonga abukuba ari umuzire umwabe nanje ati abana mwaza kubahumuza gutubate hata na washoto mwenu abuko kana we bashyira uko bwire tubabwini bari yakushugurukana baronda kasete konka umwana na washemeye kuhumura umuka mwene hata nchimanji mayisa ngumuzire you are put to a test hata uriya test kureba parenting levels zawe nzikomai abatwire nibarabona bonesa abana hata n'umwaza kuchikora abatwire atine batakurebera abana kurya hata n'ugwicaza kumwambiye mbaherekero mu mashomero baza kuchifiringa mwene cyo kubasha abantu kugira ngo mwetebekanisije mwakire jabana abuko abana bitwa aba they are our future they are our future mubakire okumura abarebere nakwenyense nuko barabarebera ecyosiga abagana bajyangwa ecyosiga tukumukigamba cyosiga cyo kungura kora abarebere kubi jimayisa nguricyo urihe mukubi abana mubarondere programs hati nushanka chachezi nka All Saints Cathedral nariyo programs za youth na no makerizia no mizigitariyo programs za youth abana bajoining izo programs kandi tureke kubohereza bakaze bakiza kunywa kurya bakagenda bakagaruka bize kurya watakomana nibasibire because okwe omukuzerera ariyo a lot of bad cultures okwo mukuri sente nabo monitoring uriyo mwana narisa nabaye umwana nakusiba rya videos ariyo wa neighbors hato kuba videos ya ryo tokumanya videos bareba ziya kandi tokumanya neighbors bona batwaza bataburka inemirire yayo every family chikabe chirunjo omuzire oremera abana bawe you monitor your children not people to monitor for you otherwise wagira ngo bagumene bakumonitoringa bakunacaringira abana bachumruka boherezo wishenka zubo bayishenka zuba abana hati tubakira bariya bitwa bakare tubakira bariya basenga ibintu bikahinduka aba bo kuteka teka n'abanyabuzare bawe nubo binazuba abana bawe by the way ari umwana wawe akozere jambuza akozerota wowe akozere kubi definitely ushanga umuntu cyo mukozere kubi so nyone inteka teka ngo oyo korro mugogo gwawe actually umuntu takuremwa cyahekire oyikorera umugugu wawe umwana nabawe nyina marafa kwiseho nyankore gumana abana bawe barebere hariho abana bakurwanirwa abaziri ushanga umushija narwana na mukazi abana muyishwe ngo aba bana they belong to all n'ababa no mushija nawo mukazi aba bana bashemeye ku nubasa kubohereza bazeyo bataye bazuwishebo ninga ubohereze bazuwanye nabo abukwa nyesya aba bana bine both origins kuko mwago kubabona bonesa ukashanga ko umuntu nabaharasinga uriya nabaharasinga eventually baronda soft spot ibarazemu azejo n'ubuzu Umwe wa TV West amazina ni Senyomo Gideon turinkaye turi ari Mbara Junior School aho mu Rembo Rambara Tino mwamini Nathan Mugume ogumwe hetisha wishomerere kanwe arutwara amashomero gona gari ya Church of Uganda Rengora Primary Cyonto njya kuganira na mnongi wo muzira ryokwe no manya ubu ishomero aho mwana wa wari aragarutse muka nareketo kuumura bit wotebekana isota Mwamini Nathan yagamba abakozi batwaze bata na mnonga abazira abakozi abariyo muka abakozi abazira abakozi abazira abakozi of course tuyina abakozi bemiringo ebera hati hari abazira abakozi kandi hari n'abakoromuka kutiyamba maids
home attendance abinja abo kwenda kutereza amakagabo no kugira ngo na home respecting and babeta home attendance kuka kugumana umwito mpaka somuka hata na wakora nko mpaka mwe kama zingambe ari ababi n'abakozi bakwatendinga umuka abana babahumura kikabe kirungi bazo mukore mirimo y'umuka home course bahate bitoki ba hariho umwana akana practicing go y'umuka bantera wijoro umwana wo kwagoya umwana bitire mu serious konka banyohereze bishani ntari umwana kuyizire namwe appreciating at a very eager and he has agizire ngo umucumuro umuntu aje kunyeta ze kurya haburubwe and indeed I honor that because these children need to be taught how to work at home abakozi babanze babeje ko harubaju ninga abakozi ba supervising na ubwozi imyenda be yarre bitanda kushanga umwana ngo wa P5 P4 niba mwarire kitanda ngo kiriyo ncyangu umukozi. That is denial of training to our children. So umwana yari tuwareba abana aha bantu biyera, we can't hire people to come and sweep the compound, no, because these children must do right. So abakozi ayitwa abakozi abakugenda gukora ningira ngo there is a lot of monitoring there. Tushemeriye kumanya abana twabasigaye kandi cyo nagambira ngo abatukabe kirunyi tubatwara umu group seze ziri ku training kachachezi konkoro kumango mwana wa musigaha hati aho nkibasa kuyamba ninga wana umusigomuka obana omangwe ka yawe safe uwasa guruka ushura abana periodically testing urebe kunkuba ntaro how are my children treated novaria obasa kushanga ino teka ngo banywana breakfast abana bataku interact with them. They will tell you whether they eat, be friends, how they are treated at home. Unkako kukomuka wijaba kwakira watugambe nabo wadagahuza briefcase zawe uriyono noyirukangana bagenda. They will never tell you what takes place in a home. So befriend them, but entrust someone that you trust that can keep your children. And the holiday is big because mzakuhumuruka ebirobiro kwa kabiri, those are 2 complete months. Kandi already bari yumvaka nkaba senior 6 bo bodi nkemyezi nyamwinji abuko barya bari mazomuza university zo mukwa 8 then senior 4 nabo bine yamezi minji bari yari mazomu university nko mukwa kashatu umunako mu senior 5 mukwa kashatu primary bari yabana bazayo nko mu mid-Feb. So there is a need to keep these children safe, and indeed safe. I believe a serious parent will always give time to his children or her children. Umurachivi West Charlton na Vincent nimbasa kwahereza yo mugisha muje kibuzo mwaboza kwa nimanya muri abazire basa kwa ntine bozo byona kanka campeze Charlton na Vincent ni muje kibuzo cy'umwabuzo mwami Nathan obo tugaruka om studio. Okay, yabare mnonga Gideon Senyomo nyenda kusima ahabo kwikiriro mwami Nathan Mugume. I want to thank him in a special way ahabo kuba no mu teachers abo kubaho bakahereza ubwire TV nkege bakegesa abo kuba kwegesa kuriya okukugira ngo ni head teacher wishomera ryo mu ishomero narugayo ayizashikirira media hata abandi bantu bamwegera haka no muzire oriyo nayongera kukigabazire cyo gukora. Now nanyenda kumbuza ikibuzo kikwate na skilling abo ka government kareto okwegesa kwa skilling kandi ikindi kumango mu mashomero bingi bari bakigezaho na mnonga mbara junior. Now ababeja boriyo noreba omwami headmaster omukuru Nathan ebinte mu kubegesa na orukuteka mu echo kugira ngo ko kuranje misho kwe bwanyuma secondary high school na university emirimo erinketa kiruho no bireba birukwiza kuba yamba bita omisho ku abo kuba wano kigamba onangeza kuconnectinga imwe numje mwabegesa ate by'imyoga imikono nebindi konga kuba kurugaha omuka obundo shanga atariyo area follow up yabazire no kireba kirukwiza kuba echo mugasho mishokwe kugira ngo mweje nabasa kutandikira hari yecho kize cyumbiseho misho
Numutamani ki kugira ngo begese binte byo kureba ngo misho kwe no bakwatatungire guro murumo nayiga kubaho ki yeba Ate omwami ujuruzi, thank you very much. I'm happy to hear from you. Nashemererwa munonga. Ninyenda kumanyisa ngu curriculum ekahinduka. Tekiri yakaritu abintu shoma. Abako twine ekimwe tusheta legislated curriculum mwene gitu kushomeseza mu class. Neiba handikire bakatutera ho to following. Mwene je kahinduka. Icyo kureberaho tukaba twegesa aha bintu ushanga no shomesa nka prairies in Canada. Ukinga wheat in Canada. Ushanga no shomesa omwana wa China. Hata ibyo bikabitine kakwate real na were being yitu. So ni sima government kugira ngo ekahindura aha curriculum. Ahaboko hati kushanga no shomesa wheat kandi tuyinoburu wheat bwa kunu. Tuine ebihimba bitu bya kunu, tuine omuceru gwitu gwa Uganda. Ninjira kikakiri misguided. So first of all curriculum ekahinduka kandi ejo bitukushomesa. Waba no shomesa omwana okulisa ente, okwozya ente, ninga types of removing ticks. Kwa kukomuka na atekwa kupracticing. Abo kano yo kushanga curriculum mweje ne emphasizing omwana kwaragana wasa kuchikora ninga gambere abatakuchikora abajengu ntuchikora tuti, because this is also education from child to parent and to community. So kino kuchikuyamba. Ekya kabiri twine ebindi bya co-curricular activities. Nindeba abana bingi abashomere music. Kwa kurugaha composing music. Participating in troops. They earn a living. There are children who are already earning better than me, who has been here, who has seen them through the school, the primary school. Umwana ya namba kweshongora drama, katemba. Hata nubobi inesente by the charity no mumu. Already charity yaho no chimanya. No mango ruyare ko kubo ine bifuro byawe ntubantu ntumuganda muryango. That is another type of curriculum that is included as co-curricular activities. But also schools must have the other hidden curriculum. They learn consciously, unconsciously, but eteguire kwega konka bakaba forced kwega. Kurijira emico yishomero ko kutwaza, kurijira time management. Because time management is part of skilling. If you don't keep time, then you are off. Okashanga ishomero in a good discipline, in a good environment, and whatever environment. So ebyo to be a lot of impact on the child in future. Hato kata ho baking. Hato mwana okuteka mugati ankaha. Tokure nkwakurugaha nabasa gutekera bazirebe. Tokureba ngo omwana urukwata hebitoke. Ni kwa kwikomuka na hatira bazirebe nkoriyo wakaro. So echo nchikoreka the schools must change, must change from the traditional to and in fact teachers, we should know that these children they cater for us. Hari umwana ukubasa kwebwa omushomesa we yaya amushomise akamuha buri umuhanda ugushyikira. So that is the way to go. That means hati Ankambra Junior mkora catering, mkora tailoring. That means no moga gomuzie to empowering omwana na mnogo this time omwana ya zom holiday to empower okumugure cyara no kugonjereseza yes. Some of the activities tukazishira honke kubazira nkachi, but that's the way we are going to that. But the activities that are in this school also, many of them nesa skilling band kutera band bishaba banda majinto bakopanyisa. Last time Barajina niyo yabene yakira ba bishop ba Rangerizo ba bishops 45 n'abacyara babo babantu 9. Hato umwana tubarabasimere bishop Johnson akabahereza sente. Hata nojyango umwana aho tarashemerirwe. So this is there are skills which are there not necessarily kujangu kubazira nke baharani kutugamba skilling abantu barebera baharani byongo, but there are also other activities that provide skills. Skills ezo mwana kwasa kuzomukintu hata bari bakurukuruta ingoma mahe
wabana mu kweshongora tiyo bakutwara fast ninga abantu barukuruti ngo mahe no manyabana wakayo katera noti n'abantu basa kwemera ninga ukwemerera abana ukwemerera ko is a skill. Okay, thank you very much. Wakire tukabe tukunda tuganira abwo wonyine mu Nathan mu basaganirizo wariyonga onka Wakire Kangaroo Studio Charlton na Vincent muguza na program simukana sikansenye mo Gideon naho muri buramba twarga twaza isingiro na ntungamo lari za NRM nazo ziriyo na presence abandi omushanje akobona bari munana Kangaroo Studio nasikansenye mo Gideon aho murembo rambara. Thank you. Yeah, we just like it. Thank you. Kuturetera umuntu mukuru mutu wamani arikushobora tukahurira kana abana beitu nitwe twakongeserezaho aho mushyikize mwebare kutwijutya umuzira birakijabirire twamugarra mu stari tubedeze izo baronje. Oh, dakika zabana nemwe ezari ngo mushayo kubanza twinde kuba twagira mu mpapura z'amakuru konke bigambo by'umuntu mukurebe bya binuzire mwe nabwo nti mutakureka mujurize nkamukwata munwa akareka tukahumura tukagaruka n'empapura z'amakuru ande birabembiye yongeraho program ekiri ya system TV West nehinda TV West nehinda Odwa mkaga. Benera! Kama chani. Nubhorash. Benera ninga. Nubhorash. Hamosh. Ah, mchana kabere ndeka. Ndeka. Nezi. Yakuna msababira chi. Ndeka. Benera shawara. Benera taru asa mtoi. Yazakai mtoi. Nayo ni mwi hayo. Kama chani. Inga haliyo taru. Kama chani. Ah, mchana kabere ndeka. Damechi yakora. Ngani urikumshya kumtoye tuwabati. Aba kumtoye kishina gona muri. Ngani umkazi were kota kusaka gwerge. No manyechi yakora. Yakora. Mchana kabere ngende kula. Kama chana. TV West nehinda. Nehinda. TV West nehinda. Nakwe twagaruka tutyo ya nchine mushurize Vincent ikiricho butwe charity program ya Chelsea impapura nibi New Vision hamwe na Bukede bitu toshomaho nanye nkashomaho ukashomaho nanye nkashomaho works. Let us do it that way today. Headline yitu negereta mu rupapura ruha orwadi New Vision rugure nkumibi orwo kushanga buruhantu hona ibaguruze impapura you just buzo to the New Vision. Headline negamba government police fuel stations. Cabinet approves policy to curb illegal filling stations. Government nenda kutandika kuchondoza je agamachunduro gamashuta. Kureba rahandi kisibwe. Riyo mbiragiro. Bishigi n'amashtagari genuine. Ningano utabura muza paraffin na mizi n'ibindi biha. Bwenu nibaza kwija barebe ukaratandukota. Akuba ngo harmage bikwangara. Ijenji niyo headline yitu. Then ndijo Museveni promises new fund for large scale farmers. Ababa hinja bagira mamani ubona bona bahinja zahika na zahika. Uko nufuteka teka. Teka tukagenda ndaho mu rwabukede. Ndamba jango akachiko kogedde kuwarukaga nesenyonyi orukarara rwabesimbyewo ku bifo by'ababaka mu Buganda Electoral Commission rwefulumiza bakwenda ushembe mpendo manye no hawenyine indabi yabakama ryaha barukorera Electoral Commission then twine warukaga na senyonyi na nabandi abashobiza bwenshongezo ezo kwetsimba birya President Museveni araganisa bakanungu ebintu bitari umwe na bumwe nabyo babagaranjura mwo de kampendere ebyakaruru rero ngaruko wa mujurize Vincent Kyagulanyi Sentamu Robert Nubu tiyejo byasabye abebuyikwe era njanga ndobine kwamba mushaba hato ngo yabashaba
twaze omu the new vision Kyagulanyi 6 interparty vote protection byenda kushana interparty vote protection kugira ngo ebibiina byona byejumbire omu kurinda akaruru kandi ekyabe nakishaba nkahiri bakubireba aha warushoma muntu rallies farmers to ditch money lenders PDM okunjeno muntu ashabira abahinjo kwerinda bakafuna nangwa na nebe bya za PDM nebini nkebyo ayino kwabishoborire noiza kubishanga aha omakura gandi bajangu experts push for 80% practical training in TVET agana gona makuru marungi garyaha 80% netaro kubi then bajangu president Museveni calls for more investment to fight extremist groups yeah. Extremism nimbi so wachanga hanto jerinde omuntu ari kujya ati nyowe ndiyo muki tinyendera kimwe bariya atagwo na basano gukora ikindi cyona no mujunga kachoro byaja too much of anything is always bad so when you go into those extremes really mujungu wenyina akagaruka umwana cyabi mororo undi mujungu wenyina akagaruka ajya ngo virtue lies in the middle yiwe hato tatukura ukabanko yo nare natukurekere ngo bamwishwa yego akangote nabwo tirago ukashanga ikisirira mwe nugo uzagataho so twagarwa kacombuke de majanta amasanyaraze abasubuzi bakaba kuvavako nigabatira business tingwa mujuruzo wanyu ko kucemerire ngijera chika nka 20 ezindi 20 gabura amashanyarazi we barinyo ijugo kize bintu byona omusentro market ego gakabura gaje kwizabura kimwe kikankirwa mu mwika and I was like basheme kwamba compensating abantu za kamera azo n'ibintu byona byo cyo kumanya cyona kikasi kuko haka tega gashuga kabitaha byo bango bitekwa kangana nayo bitekwa no kugurusia so abantu gabitire business tugara constant hazabe tutamiri yafinga bacha nira eyisabe wandisa okunona densite zawe wawa yahandikise gendo ze kwakira ID yawe nicyo waskwata aha chuba egumiza wa Venezuela kubyurutaro ne Trump hata nabo bartaha mbaja guma we are there for you tine maka konji apeji akabiri tugatwa mushuzi amaruta bwake amaka konji apeji akabiri no kijuza utaho muri cyo kweta gabura sekuku no hangora za buto miceri ente manyabiha byona biryo gen tinko na ngoshembe nacho basakijuza kakonjaka ukiye mu gatwaro wa agent wa Vision Group ninga offices zite zikuri hihi neja konetaha umukazanaka okay aha community news nbajangu ame hands over impounded chako tuvarune women amahega bega kwa salama kara aguba kwatiro miringo tariye mwene atubagagabira bakazi abatakuye basa naja kandi hati nyo bandabere no makushika ngama kara kujya mu kwata amata ari twazu abo bado kwasire bakaba gutemira umutubarago atgabantu ugenda so icyo kibireho petroleum sorted to take over fuel pump station quality ikine kitongore cya petroleum sorted icyo kuza kutanga kumanejinga amacundro gamashita abumtindo gwamashita njyane cy'umungechi political unrest escalates in Budiope East parliamentary race orebe ko kizembya parliamentary kandi ibintu tujumira batramnan kasamti aiba actually yeah bamnan something like that ngo sirje umuntu shuwa to mwimaka ruroka morgaho ni hano sese the political it is bad yeah yes ahandi on business news twinamakuru mingi kandi wamuza muntu reba atwatena parliamentary guide bajang 45 resolutions passed ezo ziha beza kubishanga mu papuro business vision byona aha twino commissioner general wa URA na young what taxes do mobile money agents pay what taxes do mobile money agents pay kile kibuzo ababa mobile money agents ni bahanshonje bine kiba kuyamba economy why Uganda must strengthen its saving culture saving charity biryaho papuro rwa ruhango
konga turiyo tugenda tusubiraho ibintu byo byemeza gusevinga bakategana saha kandi n'akabox waka kashati ntibakoreka ngo hateze sente z'uwabika kumara uwo wirebona uzakubeza ko zire kindi zaje zirimo amagoba iwe tire hariyo bicere mu kabox kronogabo fixed naka account from Stanbic Bank bakaba bakutera amagoba cyako bicere kandi nazo zikora ibintu nyongo tire muri yo bicere uryo mu kanyungu atokora ko mariya yes nyona ni chaba kwenda urupapuro ndero wishemere nanye Esivra the real set to bypass dominance in the UPL ya in Uganda Premier League UPL kumanisa Future Stars camp boosted agana makuru last page ne young she cranes hit Namibia ejin cranes y'abachara ngo ejin Namibia ya then agana makuru bajang Victoria University has invested in sports twine okushoma kw'abaana okurevisinga weekly exercise bwa P4 P5 na P6 nabo nimbareba omu tebabareka asiko bulamu engeri iyo kukomya okusosora abali n'akawuka ka sirimu nabyo biryaha nani byokora obutakosebwa butwa bwetulira ku birime enyanya amanya za cabbage nomantu batufuhirire so chicho sobora okora abantu obwobutwa bweri eddagala terisobora okukosa mu ngeri yonna nanye nimpendera nebyo musana bajati fufa ne government baliyeko ekijjulo n'abazadde baba Cubs ubwo ntara munashaba Fred Kateriga olutalo lwa bamusayi muto owa Chelsea ne Lamine Yamal babageza ku Messi ne Ronaldo nabwo galyaha then bitabuse muvira abakungu babuza amande bagombe kusatu eza UNRWA nabyo ndabyo ahasigara basa okutunga urupapuro na shiringi zawe 10 eja kuba nomanya agarupoga ho njere cyo tunji charity nyine Vincent Mujuruzi kane mpapura z'amakuru zo nozihawa agent wa Vision Group zahariyo muduko mu supermarket na naba kuzitundira ahankuto eja kuba nomanya uri kugenda bisho kabasa no kurugura online shange just shiringi 10 wakugurura wawe warureba kandi wagaruka wamanyewe kufa mu ihanga sakwa twine abakorga umustongore ya polite stongore basta kayanja no manya twine ruterane rwaman kuno yo mu rwizo bwera kandi no manya hatadini ruyare nobody naza kubasinsiya katako kuraba mwe twemeriro no kuja mutukuriro mu dini ibyo bitwarize kandi ari byo kutangaza tundire kurga ruhanga ahabo kuja tukamwikiriza twamumanya nahawe cyo niyeshonga bamwe turiye byo bituri mbene tingwa nangwa kitutambutse misho ahabo kuba abantu aba baturetire njiri baturetero kutambirwa baturetero kugira amatsiko na no kubasa kutirebe byone byagaburwe bitusebere imikono yetu mbeno mujuruzi ja haba all saints church bakargaha waje nwa hata no reba ngo no oshemuje baba nyo kurgo tinga garagaga amen so hati twine okuza kuterana nyesiga ngo you will foot I think you will go there. Hey. Yeah. Yes, I don't have any problem with that. I didn't think about them, by the way. And I didn't know. But I didn't know you just in I didn't know if you didn't Shana waje tegerezo kashanga ngo abantu abugye mbera mbo bakwenda kugishisha didn't take abagambi. So wherever you are, you benefit from there. Akuto pictures on God is one. Edini nyingi but one God. So, yes. Chubashitari kintu ki. Indeed. So twaza kumuranza kwantu garuka nabo ni kushaba ngo atakamisinga step okabura kubahurikiriza okabura kumenya kikuza kubo wanyu na no kuruhango kwayizire aha okubasa okwetari bya burisho we nukatumure tugaruke nabo taraga program yes.
otaferwa omuzano wa kukiroru kurugomba Kigezi Universal Actors. Burka eyina ebizibu konka shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi betu obwatuma mutabano wawe ngo asishe future yabangi iyo ko baro tasisire wanje iyo baro tokare bagara tuna bakazi babiri nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mutebe abandi binabakazi munani barigera batebe kire nyonyine tubiri kushorya borotere ndu owa kukiroru nugwo muzano ogwotashime kuba noferwa ahubwo nitwegesa bingi nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabasyo kandi gwishagaruka mu rwa gatatu no rwa kana shahe ikumizo mwabasyo ine takuri mutachara mwana yo mwene kwaje bakaba kumera ngumutwage inkaru kanu yantino ko mwana ninga kwenyena mama Orwa mkaga oru otaferwa twija kuba ntuganira ahakutera prasta otakatira prasta n'ibintu shi ebyoshimwe kuba nogenderaho ekisiga cyawe kishimwe kuba kigishita oshimwe kuba nokoresha materials ki omukutera prasta ntuza kuba twine engineer justice naija kuba natushobora buri kimwe cyona hachikwatirine otakatire oriyo notera na waheza shanga kizo mushaza kungaga gari muri wonjo gari mu kusakari mu kigasyaho ushanga atapete fluorescence ushanga aka naka fulu kachira kwija plastic soka zauka humwe munyaka mbakwetaka umungo muri jungu ne fluorescence nikasikamu nikija mto kwa blasta ninga matafari ate cyo kijira mizigwa kozisi mwena muntu akosa blasta inakosa miza kukunywa wale mamiza byona naija kuba nabitushobora omu program meji orwa mukagoru shahe mwetamazi yes okay you miss an entire quite fantastic marvelous witu omukahumura kabakanu kwe twagaruka studio twina ba Stanbic Bank bakusiyaho program ya sisimuka kurgasha imwe paka shayishatu kandi kurecho ine kora no kwikahitaje kuri hihi ukabasa kubika ka sente ka watch waweza kababisi yote kwa you guys bito papu mpeka aro ninje ndekore business nje ndempinge ebintu base kutambura kulungi omwaka guru kwija 2026 gutaka kureka nkoko kureka obase kugira entasia yakwasa kogaho orukwehwezesa aba Stanbic Bank mbwe inkwijutya ngo twine abajenyi bitu abutwasiga twakwanjura okurga omu Pastor Kayanja kandi bashyira twine Pastor Makoko naje ko naganira rito mu Uganda kandi binda abase ninje kubivunura bitu ninyesika ngo nimwa haruganda bya rito muruko so nyesika numza ko numbahurira munyikirize mwakire abanyuma batugambere mbako barahi ayo biha naryari nanosirije kubana kandi betoha na noha nsanyuse okuraba omusajja katonda amina nange sacho bala mama msiza ko nyuma mulinyere Yesu amina katonda kula kasera kano era ne honorable Harriet atadde mu sente ku lwano yes Harriet weno vuganya okay era natugamba era asabira ku Miracle Center yes bwe yategedde musoma Kayanja agenda kujja ebuizi bwera nagamba musumba sisobola butakola ku kintu amina abantu bafu okutegeera amawulire amalungi agenda kujja ebuizi bwera Mbarara district ogwaye tubawireyo naye kuno tubayina wano kakati amanya ga festival na nechokora tudyoke tugende kurukungana ya amanya bampita Makoko David missions director Robert Kayanja Ministries mbadde muweza n'okumala emyaka 3 mwena nga tuweereza ne musumba Robert Kayanja
amina tutambudde amawanga yonna gye tugenze mu Africa n'ebitundu ebyenjawulo ebyensi nga tubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga tugamba nti Yesu Kristo y'omu jo leero n'emirembe gyonna. Hebrews 13:8. kwegamba fefe kawadde basigadde nga temunabatutuukako buli mawanga amalala ffe tuli wano twali 17 years ago. Boma Ground Musumba Kayanja atambudde Uganda yonna mirundi egiwera okubira ddala Musumba Robert Kayanja yasooka okulawuna Uganda eno yonna n'embalala n'atuukayo. Kati tugenda Bwiziwera ku Bwiziwera playground bwe tugenda okubeera n'olukuŋŋaana olw'ebyamagero n'ebyewuunyo. Musumba Robert Kayanja ekimwawula ku balala nnyo Yesu yamuyita ku myaka 17 namugamba genda okomyewo abantu bange gyendi nja kubeera nga naawe okulaga obubonero ebyamagero n'ebyewunyo balyoke bategeere nti nkutumye. Gwe mulimu gwe yatandikako almost 45 years ago era kati 45 years later tukyatambula tukyabuulira enjiri era kati etukomezaawo eBwiziwera Mbarara district nga tubulira ekigambo kya Katonda. Yes. Era nga zichakuba ennaku 2 zokka. December nga 6, December nga 7, Saturday ne Sunday ku kisaawe eky'eBwiziwera. Amina. Tutandika saa mekaawo. Olukuŋŋaana tulina nkuŋŋaana za mirundi 2. Tulinayo gye bayita Believers Fire Conference. Musumba Kayanja wagenda okutendeka abasumba n'abakkiriza okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya Bwizi Gardens. Bwizi Gardens ina Bwiziwera. Nge mubeera mu fire nze ndowooza ate mujja kukuma omuliro. Omuliro tugukuma ogw'omwoyo mutukuvu. Si guno gwaffe oguli physical. Si guno gwaffe oguli physical. Ogwo muliro gwa mwoyo. Era nga wagenda okutendekera abasumba n'abaweereza bonna n'abakkiriza okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 6. Then tutandika ku ssaawa 7 ne tugenda mu kisaawe eky'eBwiziwera playground era twebaza Katonda kulaba abasumba ab'Embalala district n'Embalala city bakoze omulimu ogw'amanyi okulaba nga abategeeza bannambalala mwena ekigenda maaso mu linnya erya Yesu. Kati lwaki ate mukyuzinze Bwiziwera ate ne mubuukawo wano ate mwali wano jo ne tujja ne tujjula n'ebyamagero ne tubiraba. Kakati bw'otunuulira Mbarara district Bwiziwera is more central. Bw'otunuulira Mbarara district nga twagala kuyima awantu nga buli nsonda yonna y'Embalala esobola okutuukibwako n'abantu basobola okuba nga batuuka ku lukuŋŋaana luno. Yes. Kati tusuubire ki kwolwo olunaku kuba bw'osalawo n'ogamba kange n'egindi oba olina kye weetisse ekitali kya bulijjo kye batalabanga n'ogamba tuzze tubireese. Ekyenjawulo kye tuba tusuubira. Ekyenjawulo ekiriwo mu lukuŋŋaana luno lw'ebiro n'ebiseera bye tulimu nga Uganda. Musumba Kayanja mu myaka gino gyonna muwulidde emirimu gy'akoze mu Uganda, muwulidde emirimu gy'akoze Kalamojja, muwulidde emirimu gy'akoze Lwero akulabirira enfunzi abaana enfunzi kati abaana bakuze okuva 1986. Nga tuva mu lutalo okuva mu lutalo olwo olwaliwo okulaba nga alabirira abaana era ebibala by'abaana birabise abamu kati bamagistrates abaali enfunzi abatalina abaafiirwa mu lutalo olwaliwo abazadde baabwe n'abantu bangi nnyo era nga tulaba nti bino byebiro n'ebiseera Uganda okulaakulana opportunity mu Uganda okubanga tukulaakulana okubanga tunyweza ebyenfuna bye tubaddemu Uganda tukulaakulanye. Uganda is on the threshold okulaba nga tugenda maaso n'ebintu ebizuula okubangula abakkiriza n'abaweereza okulaba nga bino byebiro byaffe ng'eggwanga lya Uganda. Era twebaza Katonda nti twakava mu conference gye tuyita
bagiyita commanding the future ebadde erubaga miracle center cathedral commanding next year 2026 kati future webanga yakuyitako yego kakuluno tegenda kuyitako nebyakuyitako katonda asobola okubiza amina is a god of restoration opportunities ezakuyitako okusoma okwakuyitako tosobola kusigala mu mbeera eyo you command the future era abamu we mutuuse Yosua katonda yali amutumye omulimu nagenda okulaba nga obudde bumuyiseeko nga tajja kumala kyakoze eki yatandika yanayogera n'enjuba n'omwezi ne biyimirira nalyoka amaliriza yes okay katwala olunaku mu nkungana zaffe zino nga musanvu nga mukaaga ne musanvu omuntu kinno omugenda mutuukira mutya kubanga bwe tubeera mu masinzizo gaffe waliwo oluusi lwogenda n'olaba pasita kwegamba n'omulebe n'omubuulira kwegamba omuntu n'abaako bwakusabira n'ebirala katwala olunaku omuntu kinnoomu ebyo nabyo abisuubira oba kigenda kuba general Musumba Robert Kayanja mu ngeri gy'akolamu abuulira abantu mu crusade katonda ye nakola ebyamagero buli omu n'akwatibwako bonna waali bano bemulaba abavaayo abalema abatambudde abaziba abalabye ye abuulira ekigambo n'asabira abantu katonda n'akola ebyamagero era mu crusade neza Musumba Robert Kayanja abalwadde be ba VIP batula maaso mpulira omulema atalaba abaani abo be babeera mu maaso bana abalala babeera mu tenti zaabwe wali kubanga omulwadde yasinga okwetabala emitima gy'emirwadde tegabane mu kibeere katonda kusanga kaakati kwolwo olunaku baani b'oyita baana abalina kujja mu lukungana luno tuyita abantu bakatonda mwenna abantu bakatonda mwenna oba oli muki oba osabirabwa kasita obeera ng'oli muntu wakatonda omusiraamu omuyakatuliki atalina ddiini n'abacwezi bonna tubayita mu linnya lya Yesu katonda agenda kukwata ku bantu katonda agenda kusumulula abantu tulabye abantu twabadde eriyo babeerushere balukumba babeerushere nga maama waabwe alwadde ne bagezaako amalwaliro gonna mu western eno nebirema ne babaleeta e Kampala era bwe batuuka e Kampala maama lukumba yali mu koma nga ebisigaddewo ku mubiri gwe 3% kidneys liver byonna nga bikola ku 3% medical nga kwegamba nga okujjako nga bakoze transplant nayo abaana ne balwanira maama waabwe ne bajja ne bagamba Musumba tugende mu ddwaliro osabire maama waffe n'abagamba mu ddwaliro sobola kugenda ndi bize nnyo naye n'agamba kansabira akatambaala nga Pawulo bwe yasabira obutambaala n'abagamba genda kamuteekeko muyite erinnya lye abaana ne balwanira maama waabwe era nabagendayo olwamuteekako akatambaala ne bayita erinnya lye maama n'adda engulu yali mu koma era ne baddayo ne bamuleetera bamuleetera mu ambulance kubanga omusawo bw'alaba nga tolina hope akukkiriza n'okola kyokola ki kyoyagala n'akubeesabesaawo ne bamuleeta katonda omukyalo oyo katonda n'amusumulula ebintu all her vitals came back ye katonda akola ebyamagero era baali bateeseteese erushere okuziika naye okwali kugenda okuziika ne kubeera thanksgiving oyo waali kati njogera ku muntu gwe mumanyi Dr. Celestine Balije bamuleeta ku Miracle Center mukyala we yamuleeta nga bagenda mukola operation ey'obwongo emulago bakola ne balaba nti it has advanced kati bamugamba owayegezako ettake naye nga tannagenda ettake ne bamuleeta ku church
era n'ebifaananyi ne bamusabira musumba n'amugamba ogenda ettaki naye ogenda bugenzi for holiday okukoma wose nakyo si kyangu yamugamba ogenda holiday bino ebyendwadde biwedde tagenda kujjanjabibwa agenda kwegamba genda bakakase katonda mulungi genda bakakase era bwe baatuuka ne bakuba ekifaananyi twaza kuza omu butumwa bw'abashubuzi munywani wetu kuturagyenza kuba nishobora ebyagamba omunyankore biratereza ebigambo byahamuheru tubase kuruga tubase kweteekateekera okuza bwiza bwera aha kishayi okuvugana ruhanga wetu katubure nitugaruka Eji ni Kibuku Mabati okurugumu MMI Steel Mills emwe muri za kampuni iziri kucirayo ubuhango n'ubuhango omukora amabati muri East Africa. Aha nitwara alusin coils na za coils ezitire rangi hamwe n'amabati agakozwe kwangara buri bateri tire rangi nirije na warranty y'emyaka 5 kandi okushanga tugura hamwe umihanga amabati ga Kibuku tigakakuza hare amabati kunka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorerwa hano Uganda ahabwa abanyuganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Kiboko program ya Sisimka chine Pastor Makoko ahabwa za mission eziri kubaho okuruga owa Pastor Kayanja bine mission omurwizi bwera nisha bangu agaruka tukorere samare yebiri kuza kubaho na ryari azija kuba sawabika bijja kuba wodi ate bigenda kubera wa ani bayita kwegamba komekereze akatundu kafekana mwebale nnyo mwebalire ddala olukuŋŋaana olw'enjiri ey'ebyamagero n'ebyewunyo musumba Robert Kayanja agenda kubeera bwizi bwera ennaku z'omwezi nga 6 Disemba nga 7 Disemba ku kisaawe ekya playground ebwizi bwera tuyita abantu ba Katonda mwenna okujja mu lukuŋŋaana luno tuyita n'abaweereza n'abasumba mwenna olukuŋŋaana luno lulimu fire conference etandika ku lunaku lwennyini ku Saturday ku ssaawa 2 ez'okumakya ku Wizi Gardens paka ku ssaawa nga 7 olumala ku ssaawa ezo abaweereza ffenna n'abantu bakatona mwenna kyekisaawe kigenda kubeera kigule okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya muleeta abalwadde muleeta abalina ebizibu mwenna oba mubajja mu ddwaliro oba mubajja waka bakuleka wakati bakuleka yawaka kubanga Hebrews 13:8 egamba nti Yesu Kristo y'omu gy'olero n'emirembe gyonna byeyakola mu Bayibuli akyabikola n'olwaleero mu linnya erya Yesu. Tubayita mwenna ennaku z'omwezi 6 ne 7 Disemba bwizi bwera Mukama agenda kukola ebikulu era tukusuubirawo abantu bakatonda mwenna tujja kusanyuka nnyo okubalaba mu linnya erya Yesu. Mukama abampeera omukisa. Amina. Amen. Tweyanzege mwebalo tulowoozaako ne mujja naffe ewaffe Katonda n'akola ebyamagero tubisuubira ate tumanye ebikolebwa. Amen. Wagumanitwe ahabwa kashonshore chaka amazima garango
twena tweshanje bwizo bwera ubucayi Pastor Kayanja na abahereza abandi bona abarumu na Pastor Makoko bija kuba baryokwe okubasa kutushabira okutwaya ruhanga kandi ebyamajero bikakorwa yajya mu leta barwire abarukushasha obo bihamwirwarro obo bihoma kaganya humubine hona hibarabe bari barete ahabo kuba ruhanga nateko batambira abo kuba ruhanga araho bazatandika urwa mukaga umukasheshesha ibintu baza kuvugabwana n'abahereza ukubasa kongera ukubakora nk'umurimo ukuba trainingana n'ibindi ukurugasha ibintu mpaka shanka mushanju then ahasigare chai echabwiza ubwera njija kuba kigwire buri umwe no yetwa twenda kumanya wa dini ki iwe twirije kumanya hanga wawe mwaje kora byo kutangaza abarabe baraho mwene no mukaga no mushanju utakatuma umwana oyeshikire baje kwano tubye kutangaza cyawe byaremera kwano bugabugana kurunji ekirahanga yakubikira cyo turota kabikuraga njije kubikurwa omwizina rye tuje kucizubwa na no kutamberwa imbendeza ebirunji byonka kana no kushikayo kukatunga ebyamajiro byanyu sebo ngotade ne yanziza nyo ngotade twaza kumura gace karinganire ndibanga kana Vincent Bushozi kutaga program ya sisibuka Sunday ukirize muri ruhanga kuratire biragiro byeye ugire discipline mu mikorere yawe science intangire kushoma kankorese bigambo bigumire mu kace neuroplasticity epigenetics cybernetics kebintu nkebyo biroreka ngo amagezi gito ubwenge butwinye n'ibwenge munonga aza turakirira kukoresaho ka percentage 5 arigana turakira kutunga ubwire bwo kushutama ukatekereza uterizandenda gukora kingire kingizire turakira kutunga ubwire ukamanya ngo nyewe beti urashwa ndina muto bakabarankundire iki barakira kumpe mirimo iki azo kagira ki ukakikora uruwo kubanza immunity yabe intact ninga competent netera HIV jam kunkati reba imbere zo kushanga unya cancer kugira mazwa cancer then nuko kubakaje makamata ujurota kano rwara HIV itakuchira then hati ya chimanyisa ngo 1 already immunity abwa cancer hati ya nana HIV kutamuna kakaremejireta ikamara so obuyaya nanda kufuna CP ninga TB hanyuma y'imyaka ibira kwase gusirimu iwe emyezi 3 mujota ntangira kufuna CP nachi so in other words tugira fast progression of HIV disease of AIDS okusinga omuntu okubatine cancer atari mubazi kwa cancer so akoniko kakwate akuno okubasa kuletera twagaruka of course kuruga omukawumuro twabatuina ba Kayanja Ministries cyatene abatayise bwenu bargaho kandi twagaruka program ni simuka twine bingi byo gukora
twine byo kugambaho tukiri niyo kusesha ishatu aba Stanbic bank mpango banke twira tinsia banke n'amataji buri cweka cyona chihanga nibakumanyisa unubasa kwatagana nabo gura amacounti kandi usevinge kandi utunje muroni okutunga muroni of course roni yona ne kwiyaho nojikoso muntungu kanu program zawe nibahereza kimwe roni aho kwegena bank rikwemarira kugira ngo zawo tinkabe nyenda ngo katwa karunzi no give loans kandi bakumanyisa unoza kongera kushemerwa kubaje nabone bakwesimsa kugira ngo oroho kandi ubasa kwatagana umbiyecho so byo mwena ukubasa kwenda ukoragana bank think about Stanbic haza umunkorejo no bakushagikana program eji yasisimuka indeed mwebare mnonga ba Stanbic bank itwaho murembo rwambarira atahari uruguto rwa rw'umutaho rwo batari aho no Stanbic bank hishitami iwo takaza kubuza ataho mukizimbe noza kuraba kwakira wabuza cyane cyo kwenda kubuza iwaje nyenda kuzo mutaho ni woriya nutikwika ukamayite Stanbic kandi uraba no wenyine naho ito twena mwene tumanya Stanbic hawo kwamuse tukajya kujimanya shino no muntu nombuza bishoka na aftegerezo kabara wayi urinka yiwashika atanayika ha Stanbic bayo Stanbic yo mwene tugirangere cyari kuba nanyimwa bazimbe nyino muntu yanje atumanyo nasimbwire ndya ndatiwe ijo sanga Stanbic ni wapaka exactly umuparking emotoka zibeza be nyinshi akumpi komjantora atindya tukanda kureba atanapanga hanu ya amahanda gutaho mu Stanbic guys akatine toto Christmas festival ahawo mwaka 2025 ebero mushanju okwezi kwito kwa 12 zakwatjine ahar Kampala Parents Playground achaye cha Kampala Parents kandi ibintu by'abana banyase imyaka 18 naza kwa ibintu bindi munonga pausing castles face painting music simanye cash prizes zakwazira haho nahabwe cyo ebirisha kwamshemeza abana bawe neza kwa biri yoko okweshongora okutelebishane nebindi kuko kumanya kwani bije kushemeza abana kandi abantu babicenga babimanya babireta babitahwaho umwana wa wasiba ryo mashemererwa the whole day umutagoda kapsia ahura yakunda amagaraje nk'umuntu kandi freshening up kubasa kugira ngo atekatekeje busya mbona otakaferwa izoberyo umwana mureto kutaha muno mutwaro ahabwo mwana kandi yiwe nyina ningi wo murebereza uwe okutaha muno busha iwo muzire free okutahamu zakwantigura gates zitu shaha ibirizo mukasheshe kandi mpaka ahura rengere kandi ebyo mbikushibwaho aba Toto magazine mutero mujireba namunongo program kwa New Vision na ahanda okuzubugana nahabwo New Vision tekaho namunonga aba Toto magazine ahabwa umwana wawe abatushagikire Pepsi Indomie Toyota and Ruparelia Group nabandi mwena bebare mnonga okutushagika ahabwe nshongeji wanda kumanya birukogaho namunonga wanda kwongera kusponsoringa niwe kongera maka sente terese mweji ya manya hatwa kuzotanga kuranga aba Pepsi wabahurura nabandi so yewaje te sister charity events nanye natamwe miliyoni zanje mushanju mbwe ati nahantu ntukoranga kandi tugambe byo rukora nahabwe cyo no tumushanju ibiri betana ibintu bishatu atano nina rwenda makumyana bani yesimwe yuwatera obase okumanya kwabasa sponsoring uyire hecho twine chamuka na sente akanakazana twina ko kutahamu nako kabasa kuhangura sente kandi sikukira kugaba on program eyo muneserezo na eyo mushonji kandi twatanzira even this evening muneserezo na this afternoon umushonji sakwa kugaba sente okuza muno drota no zasumu yawe onyuga akanyonyozi ibiri 3 ibiri 3 akanyonyoza kandi utahisha tu utahakana akanyonyozi utahemwe utahonoti utahohash ebirakurateho noja kubanungamira kubakutera muri wasingura sente okurabira umushonji program hamwe na omuneserezo program asugara aba ni sinjiro
ntungamo erizoba. Yes, presidential campaigns at the NRM flag bearer country president General Kaguta Museveni erizoba nayo rekeri singiro arnantungamo nareba emotoka nyinyi mnonga namwe bikwerinda zisingiro. Of course abubona besimbere n'umunana nkanyo nimanyaho baki. I don't know where the rest are. Nimanyaho president Museveni is number 1. Nimanya Bobi Wine, nimanya Mugisha Muntu na Robert. Yes. Wa national platform. Nimanya Mugisha Muntu wa anti. Nimanya Alliance for National Transformation. Yes. Nimanya na Nandara Mafabi wa FDC. Yeah. Atwara abandi bakambuzabuza. I don't know why. Bakambuzabuza bata. Arimo Innocent. Joseph. Ekibira chenchi. Champuza. Atu maganjo. Aroko mo. Sina common man's party. Ogweta borusania tu Mubaraka Munyagwa. Hatu asemkaga twagenda. Then hariho Frank irinda hata naza korona. Ngarukiraho. Hata abo unamabagita nibiza kutunga 1% abo. Majority it is not us to judge. It is not us to judge. Konga mimanya na bwito. Karuno rinda. No kwabataganda akastantura. No shiko mwirebwa. Gore bajar oye. Katumba oye. Na morindi charia. Na chari. Ati yokono jangu bagire cyo bamanyaho ninge cyo bihayo. Munishi. But they did. Konkaba no bamanya. Bakesimba. Millions za wabirezo. Yes, nitaga mshuzi. Konka echo ngokucyarite yagamba is not ours. Tushabana nawe byo kwerinda mubarekere ubwire bona. Benakigambe sagaja tumurikira abana batubizarinya. Mutabazira wo kuvuga mu barahangano bw'abaringa. Mubareke bagende bazombicweka byabo bagambe n'abantu. Abantu bareba kandi muhame you don't worry. There is always one person who will win. Abandi kubano juro cyarate atazayoshema icyo tumamwikiruze kurabo kabwe iyo murekaze hari abo kwabizire kusana no kwatemengo they use the opportunity. Yes, natondere chance nagire impamvu ndasinge ukakasinge nakozinga iki kundogaho baramangunga abandi ya that is bad kandi abantu batubakira kujya no basuru actually nyuma bwanje nabuka esimbiro gena nenjira nungi ozayo nacho batakterire byamwambishwa mucyata kija and among the things she addressed akagamba mbereti ubundi bajya unangwa notwe taramuhire we wish ngo twahira kaine package nungi watu kurgaho jire kushija shuwa kandi kino busisiro tuburo manya abantu ababor kureba iyo kategateko tukastanyunyenye simbere bine bintu byabo byo protecting the games kandi betegerize bakugira ngo uzakurga hangu yo abatomeza utunoti so mwetwari abo witshema na bushenyi ebiro bibiri muzeyi warije ko bariyokwe abo witu rwampara nambara rasite kibanza cyo kubanza turiyom nambara rasite nambara district mbara rasite by the way mbara district rwampara zobe kibanza haza charite ndura ndakubimanye binte bijo kanye n'abapolisi bakuru ya IGP bado bamwe banabandi no shema bakajya ngureta bushenyi at police ya advising bishwe mbona uko kureba nkore bunyoro buganda hati na numbya police in the regions. So I always saw to ngurizi nazashema kuza kubura ngo ngureta bushenyi mbona babaza kujya ngo na RPC ruiz okweta hati mwino wanyu so hati echechwekechi ichechi nora president na kuba rwampara kibanza kwarize akombanye ngesite ambara district haza kwara aheze ejinkaruizi na yacheze hata ya mchazo wani exactly ababo hweju na nibanda mwisha kumutegereze birabina mwenda kazo na kiruhura birabina munana deneri izoba ni isinjiro na ntungamo
abitu shema na bushenge ngenja kwamanyisa ngwina opportunities mpango zo kukore sente obwiro akonse kutandikana n'ebiro 30 okuyikumi na kumwe obutuje kwa twine empumo marathon age neje ko ari kizindo mu kishayi noho turatanzire tuketorera bakuma kwiruka tukagaruka tukahendereraho nta kuba hari yo kucebeza kakoko kasirimu kabusha na nendware zindi za pressure manya za shukari nebindi byabusha okucebeza deno gerehe tunsako twina abagambi abaje ko mbatugarira mu amani ahari yabo bundi abatunzira kakoko kasirimu ninga bayumva baturanako ninga okutwa kubasa kacungira obutatukwata ahabo kubakaciruho kandi nakachita kandi nakachikora area munywenje eyiturukweta AIDS mbwenu ninjangu mutakaferwa kandi mukoreso mgishogo mukoreta miyembe mukareta mapera mukareta ebyo mwine whatever you have bring it there amino ya muhogo abajije babagira mukorejo bagure Charta naza kurugaiza amwe nanyi traseta. Umuzugwabo I started to be corrected. Anyway, whatever it is. Ngakura ntwose muhogo. Nabi yakubembisi twentama kujukota. Tingu manyecho wano chimaka nsanje n'ibindi bingi. Ko haragata muhogo kujishuro jebisho. Kwa chigama nakijwe. Ati cheza cyaragata. Yefanya kamutakaje kabandakera. Akono kachara no kushara. Kastachi. Karumusha echikurinde muhogo ejo. Atko kare ko chata amyaheza nko kusiya eshara. Atushiza karaga tugisiga umunyu. Mbisi. Atukora atawuchikore. Naniyo no kujose. Kora atawuchikore. Nyona ndi nizropota ya. Atucheza ujosya. Atojikomo mbere. Yacheza kusiga umunyu ujikomo mcherere. Ujikomo mcherere. Ore uronde chukuku. Inga mahega garamwishiri yakashina n'umufuka yo. Yachimanye. Ukutoya nacho kumwegesa council. Nyoka. Togu no mjirota. Buruza gambi kintu nanakete. So now hatecho washikora. Haza. Nantaka herze. Nanye namanze ngambara bashebe byo. Empumo kwerawe ntije kuba twine World AIDS Day. Still bushenyi. Bukuratine manya twargo mu mpumo twazo World AIDS Day then twaheza tuti ebyo bibiri. Nyine twatine president Museveni. So hatoye ngesereza yes. The opportunity to make money naje ibanuka. Bakwa event nkezi. Imukoro nkeji yane hinda. Gayi twine kusomuka. Mreje tumurao. Tugaruke ngongeraho ayitwa twasya TV West nenda program. Season 2025-2026. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classic Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for the Ghana commentary. StarTimes Football. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebisident na Fresha gubire guteza kunje munonga kubasa kurinda mino no kwetantaro kunuka kana na hati gumano okozesa Ebisident na Fresha kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebisident na Fresha nibikuhereza kawo karonje munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebisident na Fresha dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka kuri hihi okwetorora ihangari yona. Ebisident na Fresha ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Banya-Uganda mwetebekanisize obunibwo bwire bukcamukana sente omukazana kale kubasa kwindura amagara gawe obwo likolesa shilingi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe ahabwa
bwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucha ogwo kusingura sente nyamwingi oguri kwiriba TV West buri zoba buri kwehandikisa nikongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kuhangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo omuhanguzi naza kuba natererwa simu kurabira ahari noti 2 noti 9 emirundi y'okwetaba mu kazano nikone micha yawe yo kusingura eri kweyongera. Yabari mnonga gumaho TV program simuka kandi dakika zitabasha kumushamzana ngo ibiri kaburijo simuka ne komasha 3 tugumen tugambire byempu mu marathon ikuza kuba ne hindro ko mu rushenyi kandi nangwana wale babwa nyuma yempu wale ba umukoro wa World AIDS Day of course kibanza cyo ku 12 biri president 7 ari mu cyo kandi cyo kimwe ya bishobora byona the opportunity to make money for you konka side ndisho ebyona ebingi bigenderira kugira ngo abantu bagire icyo bakwita awareness okumanya ngwaka kasirimu akako kasirimaka nakakare kugira ngo ubikizire nakakare kandi okabe kare tukahindukire hari abantu cyarete recently ngahurura abasigaze generation ya hateje bagane bajya gusimu nayo bakiteka and I just was kamera mwisi na agent kama abantu batekateka musirimu was straight and it is no longer actually nyowe it is killing us silent yo mumbanda bokutekateka ngukigwire omuntu kwemerera umbantu kagamba samani minjo kajuti you can live positively with the virus, you know, these days it is no longer a problem, and because you know you can live nyono nsroti tugambira abantu ngo wawa kwasura ko kasirimu tumuheru ungatu bagire ngo it is still painful catch HIV kandi hinabatine bantu bo kubagarara mu amani bakamanya ngo no basa kumera jo mbazo gwawe ogumero mbwire kandi obohurire ushwerwe uzare ushwere uyombeke ushome byo kwenda kushoma byona urebera abana bawe barho bati oijo itorundi you know so neshonga nkuru okugira ngo yomwe abase okugumana ijukibwa akwaka koko kasirimu kaciroho kandi nuturwanisa okugira ngo at least yo AIDS tujimareho chumwe then tore kuruntirete nakako kasirimu nako tukamare abo konora AIDS neri yamnywenje ziriye ndware zirukwehimbamo izibeteza kamanyiro waba oyinaka koko kasirimu za kansa chispiti bisemanyi cyebye emishinja nebindi ibyo ntene mareho tumutaka umuntu wena ryaho arwire anywenwekere ngo abo kuba arwira kakoko kasirimu turi kugira tukaza abantu kugira ngo biroko cyebeze oyemanye koreze kwemanya za mubazi gukorese ngoko yine kwa no gukoresa you know obakweze mcene mitwaze iyo ratambureho yaramwe rwizo usigaza amagara marundi okore bene byo kwenda gukora munyonje nti batwajibinga then tubone tukuratere akakoko kasirimu ahindu kugambira batireho vaccine iyo kugira ngo wotaka kwasirwe nibija ku bantu bakucungira akakoko kasirimu inene case okuyo kugira ngo ene kirinche kandi yageze sibwe bamanyire ngo nekora ku kirinche msa kwanturonda ababuto akwetanka nkabarya har risk mpango munonga for example nkabari kweguza for example you know nkabana utafeka ngo nge ni mwe nibengera ho nko umuntu kutekateka nko mwana washango muzire wayinaka koko kasirimu haza yaza ubundi kugira ngo you know ebintu nkebe kugira ngo tucundire nanaka koko kasirimu kareke kutumanyira kareke kutahirira kandi tukabinjire cumwe omagara gitu rahango kose ari omukwezi witu mwenu tukagamba ho tushitire tukajota utago twachikagamba it is wrong no kandi ngo kucharite yagamba still
ebe byona ebe bya aho hariho PEP na PrEP post exposure prophylaxis and then ati ebe byona ubundo kugira ngo kwa watera n'umuntu nabwo hari imbaze yo kubaza kumera aho naho konga kandi hari imbaze yo kubaza kumera umwiro uteka abantu basa konka umutrabasa kwa yafutura kakoko kasirimu warga yoti turiyo tugira ngo nabone kirungi kwerinda ibyo nabyo hatugabuke bizo muntu kandi ugabora protected ngwena hatabaho okuriskinga kugira uti let me give it chances and I can maybe kasarumba zipwe ngo mira kunsana then ngo bantu teka amagaraga warateze yorwe bantu mwe protecting I mean mujware upira ninga murindeho shechita kubasika muchebeze umanye umuntu ogo kwari umaguje tana we seek because no churunji so umaka kubanu kuwa turenzo bikuru okuchondoza nukoreka ngo abantu binyine baba much more infected nyompereze kutina okumanye ngo twine bicweka natu wamanya abantu ngabo abo kwatoka kukasirimu murumba Rome ningo mu Uganda yona bagamba izo bamwe nangera kumanya ngo tukino mwoga kandi akakokwaka kariyo mbantu bato kandi bari abantu bato namunonga abishiki ataho kokikaho yongera kumara abo kuba we said that tomorrow eriyo minyeto niyo future atwashange minyeto egeriyo ne wara then you are going to have a future that is so ntwongera kutera umuranga abantu mwe kandi binte n'amazima abo kubiye cyone cyo kwirukangira hatobe no mangu nanyinja kandi kizakwakiro so why rush today and then collide and when there is tomorrow and it is waiting for you so nyoni nshaba twera kimengu akabuka sirimu kaciro kandi tugire ubwegendesereza nangwa numbashweri n'abariyo mumaka akakoko tukose nayo kariyo so we are saying you have a man bari mbatorra bishye bitu bari mbatorra bishye bitu abiki abasigazi nara basigazi mu batorra basigazi ni mweshi n'umutoronda muza za iPhone kana atkana mu kali byamani mwe kabiya actually aro wabe nagambije akajya ati wawe nabana babiki mwe nabakozi babasigazi abo kuba which is true manya no bana ngo kutugambira tita twubaro kongate na nawo bichawo kwani bakora nabo umbasigazi kuriya nabo baranze mwenu takatinga chance kujuta tobugwa ryo mukazi tumusigazo kubari yaho na RCF nimko mkasheshe nabanye siga nondaka oyironye siga njaraka komomo zaha TV nshazaho hata hasigara ngmanye ni kwa sobwara ona torindeba kugamba ntireba twanguhi byone bintu bikahinduke bindi konke cyangwa munonga let us be responsible for our lives kandi tumanye amagara tigine spare tigine repair kandi amagara mukama wago number 1 ugarinda niwe ugine so otagato mukohibwa okay twine toto Christmas festival ebiro mushanju okwezo ku 12 omuri Kampala Parents Playground ebine by'abana bato you know kutandika myaka 18 agarura hansi okuzayo abana bakasiba no bashemererwa no they have been busy bagyo bashonga bari mu prep bari muza winter stress yane yo kubita hati bahereze muka chance nabo basekwe kunda no kwehurira je no kubasa kutebeka sabusia ubwongo bwabo ebiro mushanjo kwezo ku 12 muri Kampala Parents Playground bawusinka South Face painting music talent shows rwaho okweshongora okuzina okutera bishane na nebindi bene uko kwakwasa kumanye kwataha abana okutaha n'umutwaro bonka abo mwana wawe kandi yo nko muzire it is free entry no kutaha ngo karebera umwana ngo yaguma rya hamustari kandi okutandikanisha ibiro zo mukasheshe hasigara umwana akahura yabaje kandi wanda kuba omwahari ba sponsors ba inventage basa kurabira hana binaza kushomera otugenderera kuza omukahumuro tukakira bisinsi note mushanju ibiri bitano I mean bishatu atano nina arwenda makumyana
Jesse mbaniyo watera right now nawe nakuze birukoga of course base kwegita aharyabo abari bari muri Kampala Parents Playground ahabwa Toto Festival umwana wawazeyo then umushendekereze ahasigarizo araberera ranje mujurize cyane Ngira kusima cyate abugiza kora program y'isimuka nina ko sima abantu batureba tubatanduka shahemwe zishazi tuzo kwimuka zawe shaye bineda kikana mukaga na kurata obisinsino tubendezo barungi ombe mukora byona take care of your lives mugumyo twakire bisinsino twata omubwire bw'akaruru